yashitse amahoro kweli. Allô? Allô? Allô, grand frère. Namahoro. Yego ni sawa. Ni sawa turaho. Namwe muraho. Tumeze neza. None ko mutigeze munambwira ko umwana yashitse amahoro. Yego, yarashikiriye. None ubona yamenyereye nta ngorane ubuzima bwo hiyo nyene ubona ariko arabumenyera basi nabukebuke. Yabona ari sawa n'ukuri. Nta kibazo. Ese nagushimiye kweli kuko nabonye ujya mwana ameze neza cyane bose. Ushizemo akarusho. Je nanye nabibonye kabisa ko ni sawa. Ahubwo nari nande niyumvira. Nta kuntu nta kuntu yozogaruka ino kugira ngo ntihazogire nk'abo bahura bahave bamubwira amajambo waba usanga nyene baratwiciye umugambi. Reka bijya nyina nta n'ibyazi ugiye biziguma ribanga ryanje nawe kandi si ngoma yuko binamenyekana. Je shaka biguma ribanga n'ukuri umwana naretse amutora kiri ubuyoya nkamurera kugera bindagera aha byoshimisha cyane bigumya ribanga. Ubwo naragushimiye we bandajya gusa bijya jewe ubwanje kizima mbora ko mwana wanje ameze neza ije nta kibazo ubwo bandanya we nzo gushimira nabijya se bisanzwe. Oya wewe bandanya umurere neza umugire neza hanyuma ibisigaye tuzobyumvika zobivugana arivyo yuko babyanyina nyina ninya nyene je nta kibazo niko ndaraba kabisa n'ubundi wese yobibona yo bishimira naje nishimye. Naje ndagushimiye ko wabishimye umwana amufashe neza kandi nta mpamvu yo kutamufata neza kuko umwana yaruwa. Erega nyina azi ko ari wewe. Erega nino hose muri Canada bazi ko umwana ari wacu. Ahubwo rero nyina ni wewe. Ujya naraheze cyane cyangazi cyeje umutima wanje nikirimo uzongo muri ziba. Kandi nawe wenyene. Izene kugumemo ni jewe nawe tubizinanye ko. Rero nazagira igipfa muri ivyo ngo hagira abantu babimenye kuko babimenye ibyo bindi bintu. Oya ibyo ko byo guma ribanga byo nanje nivyo nifuza. Wewe uzobukoze. Ese je nawe muje nama mbese no mu byako nabo. Sawa. Ni kino. Niko mwana ni gute none. Ni sawa. Mwana jaye tuganire. Numva uja tuganire. Ichiko menga umaze umwanya munini ku telefone muravugana nawe. Mwana nariko ndavugana nuko wawe. Araho cyo nariko ndishima cyane ko yambwiye ko ari sawa kandi nawe nyine ari amahoro. Nkaba nari nakubonye nariko ndishima naramubwira ko ari sawa. Niyo twashikira. Nkumbuye kandi yambareza. Nifuza kuzosubira. Yego mwana, uzosubira nta ngorane. Erega we bugira umutima mubi turi kumwe. Ariko burya naramushimiye. Yego cyane namushimiye cyane. Jewe ubu ega abantu benshi bavuga mwana, ubu jewe sibyara abana beza. Ako nawe uri mwiza. Nanyo kuya tukubyara, nari nabufumbiye utwo ujya twiza tumeze neza. Ndemera nakena. Burya ushaka umwana mwiza utatwiza nawe. Aruka jamaheze. Ari papa uratwenza. We urazi amafaranga bazoma wenda gukoresheje. Ni miliyoni 10. Urumva uyu munsi ngomba kugana na boss ku mugoroba cyane andika agapapuro mpaka banyonyeje uyu munsi ndabyo reka kwanza mandenda nihekenye nakumbati. Ahubwo papa nebutse ikintu wa mukozi wawe yahirira inka n'ihene yarimo aridoga ngo inka zisa neza ngo ziguma zimuvuna ngashaka umwongezi. Zisa neza ku biro zumuhoza.
Mama aridoga ngo ashaka umwongezi. Mbe ubona izo nka yazitaye harazizuhira Urumva ntizibura amazi icyunyunyu kiguma ngaho igumira igata. N'umuntu yari yagasize hano Imana imuhezagiye nubwo umukozi n'ukujya ndetse no kunyongeza umushahara akunda Joyce namutunge mugasinze kwa nabivuze uyu munsi ntimunkira bino byatsi biri mu kunyica abana Yesu we ihene zozo ntiworera wewe urabona ko udakunda kuba uhari nyene cemba nazisa neza kabisa mwana reka nze kumubwira reka nze kumuraba hanyuma tubiyageko niyo zita kandi wumbuye yuko zimeze neza uwundi munge no mukura genda umurebe amere neza oya ntacyo yumva na mwana wanje kandi umbwiye yuko bimeze neza reka ngenda ahubwo weshi kurumbi kuri dodo Ijoga ngo kubera iki ako nta na kimwe boss je nako mvuye kwahira dore bihereba ngo hera uranatoshe he nibyo wahi hera boss nukuvuga jewe ikintu maze imeze njaba bana hano je ndahamaza amezi 10 nkora akazi amafaranga je mu mpemba ndabona menga byiza munyongeje kubera ndabona akazi karanagwira umuntu ndahirira inka ndahirira n'ihene ndaja kuvoma ndakora n'utundi dukobonga nawe mva mutonyongeza none ikabutura yarampereye ko none ntubona kandi ashaka na rugabire zo kwambara kubera amahwa aranyica mu birenge gose ndagira inka neza aya namazu yuhira byose ndabibona ko bikubuna yebaga kandi bufurita nkuko kugira ntacafure ndakwemere kukongeza amazi arayuzuye umve umwanya kundi nguma nshiramo kugira ntakame nzokugurira riboti kugira nigiye kona nyine mwirukanye garure we ni sawa boss aho ni normal yegera urumugere mwiza murakoze cyane bishobotse nakora n'inka we badanye ku murimo nzokora kandi tuzofise kwidodoma ntari nubunanye ndije kuze kuri rushwigiri ntukaboneka nk'umwengere muhimbi ibi ibyo bikuronzo kugira neza Joyce reka yaranyemeye kazara mu muceri myinshi ni iyo babusha ndabona bishoboye urajye gufumbira ubu ko nze kwemera kandi ari babini arabivuze ajye kugira ngo turimo turatembera maze imisi numva ntameze neza kuva ryari kuva aho ndatazirya nzozi numvishe muri je ntameze neza mengo hari akantu k'ihungabana kajemo sinzi ikintu cyambaye tujya kubimbwira ntabwo twari kwirirwa tudakubwira dutemberane ariko ndazinda takumera neza mbego naguhanuye ibyo nagumye wishizemo n'ibiki bijya narabyikuyemo ntabwo bimbiyemo jewe si iyo mpamvu ngira n'ubundi burwayi busanzwe ubaye iki Joyce ubaye iki Joyce Udari Nanga impande y'umuhanda impande y'umuhanda kuri ya jaride ego niho usanga okay sawa reka nze nta kibazo sawa okay yes Frank uri muhirasa shapiti yangu hari ikibazo rero muhuye nacyo nshaka tujyana kuraba Joyce sinzi ikibazo ngahuye nacyo kuri ya jaride rimwe impande yo ku muhanda sawa nawe ndaje tujyana sawa ndindira
Joyce worohewe meze gute Ibikebuke meze neza bikeya. Asha nabonye ngo barakwitayeho Inde nivyakubayeho navyutse oya nagiye kwisanga ndi kwa muganga sinzi ukuntu byagenze. Karibu ma. Karibu harubi ma. poro kava mweto Akumara. nukomeye ufite ikibazo Awe nta kibazo. poro Siyenda shira hasi. Wabone yo shira yiwaye. nukomeye ufite umushama Kama nta muntu wabonye shira hasi cyangwa mukara nabo ufite ikibazo cyiya umunsi ugiye nigurira ijya nakunze. nkesha nawe kuba kuna nuribuka ko wari wambwiye yuko urwaye Sinavyibuka. hajya waciye ugwa ngwako nca ndahafata telefone yawe mbewe nta n'abagenzi ufise Aka benshi ndabafata ku moto. naravye nk'inimero nsanga harimo inimero z'abantu batatu gusa Derek nca ndamutelefona ndamubwira tukabanzenje nubona tuburushushi mbona mutsindiye aza batananye na mugenzi wiwe Frank aje bazananye acashika shit acabona umutari mw'ibarabara caramuhagarika mutsindiye wemeye gutyo nkwereke sasa Joyce uwo ni uwanjye kurutse uburyo si do ari mu bigaza byanjye umunsi yabiryamye Ndahagaritse mu moto. ni Frank yamuhagaritse Frank nyene niwe yamuhagaritse. niwe yacaguterura maze gutaca gushira ku moto caragenda byinshi bafise ubunyene urumva ndumva nyene ari ukuntu uri kuvibinga mu mutwe wanjye Kubera cyari we yanyinyuma. Derek bari kumwe ibibazo bikumye kuba byabaye sawa kuko urumva urabona twagiye dusanga Derek nyine nize ya uri Joyce ari kumwe n'abakobwa mugenzi we mu muhanda kuya kakajya ariho yaguye mbaragenda namuteruye numva ndi guterura ahubwo Imana mu maboko numvaga ubwo mutari ko nawe cyita ngo twure vavu ubundi mbaga ncyaguma mufite mu ntoki niko mutanya atwica anyitisha cyane ubundi mbaga nyine kuma mufite mu maboko ko numva mengo niteruye mu marayika muri nta byishimo nari bwagiye kuruta ibyo munsi yarari mu yabaje bazananye mbona Frank nyene araje araguteruye cagushira ku moto camurageye isigara imomba bro yazana ndi gutegeza kwica umuntu none nta kumubona none nta umuntu ndimwe nishi bro banduke gato kwica mana oya ko nagaciye byihoreye ahubwo bakamwereka natwize kwa muganga ndamutura namwe mutene nginye ko mute yagiye muganga nawe muganga nawe nawe tise kumuterera ibintu bite aragwaye nyine mujyana hara mu cyumba nyine tumufashe tumwiteho tinda muzanye gira vuba uziko banyihutisha nabo ako mvuga nyine mingo ndabona ngufite ubwo mbari bukire mu maboko yanjye uyu munsi umwiki ndabona telefone yanjye imenye muri amazi kubera kore sana mani nsubira ku kiwana wowe ufite ibintu by'ubugome mani wikora kuko ako Frank nabikoze mani Frank kanaga ari keza ariko byumve Eric Manzi angana narose n'inzozi mbi ega nta muntu wese ukunda y'umukino ntabwo arota inzozi nziza ako se koko uyu muhungu akomeza kunca intege akomeza kubona ibyiza ari washaka kuguma yigaragaza imbere buri kanya ibintu ukamenya birimo urujijo imiseze yanciye intege none raba n'ejo bundi igihe duherukana yamenyeho amazi iyo ndamweretse ifoto
ifoto z'umukobwa nkabona ararakaye umuhungu afise ikihe cyifuzo koko none nawe nurabe n'ibindi bintu arabikoze ndamuhamagaye ngo aze kumfasha supporting nk'umuvandimwe ako ndebere ibintu aciye akora aciye yigaragaza ko ari wa mubabaye kurusha njyewe ibi bintu bigomba guhagarara umutipe ndabona agiye kumuntwara kandi nzosiganda aremba uko mbonye nanjye uburere decision mfashe ngiye kumuporopoza nabyanka vyanke ningiye kwikuramo ubwoba kugira ndabikore kandi hakiri kare ataramara kubintanga ko ndabona Frank nawe amuri bubi